Kasunjuk kiseng gikan thai Catholic Shillong Archdiocese Zone 6 hinin kasingi ublay khat san tarik leber kalapan kutno ya kalumpung ya kenduk lang jongki paralong kemi ka khatway bat ha kajuk apor ka jing rakhi ya kasingi kerpang ki long kemi ka baar singi kenti ya ka balapan long hanong po parish bat nakaliang kasunjuk kilabu ru ya kapang pilong kamlu bat ka jing syai ka perthai palasot na ka gospel Matthews kalenong ka basan dekot khatlai haduk khat saw ya kani kelumpung baar sengi jo kilong kemi lawan ban pli bat kawe lama da upadar sedish marak ubadai spiritual director ketika senjuk kumukongsan bat haga sengi ublei upadar Rafael Kristelan Mayong uralong ukongsan ban penmenta ya kamas bekut ha kajingdan lang upadar sedish marak spiritual director kesenjuk padar Peters Emle parish priest nongpo lambat kiwe kilingdo soblei bat kibrodar kisestar Hagan opai sengi la sedang ya kajing mani sakramen balai alam do pada Rafael Kristelan Mayong batlah keren ru halor kapang halor lai tili kimat naga bentah kilong kumi pihak banlong kamlu hayeng hasem pihak banlong kamlu hakabalang bat pihak banlong kamlu haka imlang kasalang lapan kut ya kani kasengi da kajing penhiar ya kalama da usoblei sedish marak bat kajing IT ya kalama jong ka zone syaka kadhor parish na ka benta ban penlong ya kani ka lempung ka bakhat ar haus nam ar hajar ar punyo
Jadi kan kapal ko pinasiyam ka rin na gospel jo umas Dios kanong kabasan, no? Kanong kabasan. Kapag kau na kapag ilang si pule man sa gospel jo Matius na do kanong kabasan dapat kapag katlay karakter hadu kapag kadriu kapag pule kapag om tilong kamlu jong kapertei pat kajisay jong kapertei. Hawai jong kini tani tek ka ni kasi man sa kalong kajisay. Menyang setiap uslah pula penting ada gaya juga kru kecumplai nak bantah kecumplai dari juga kru kecumplai. Jangan tua lagi kira kini baru berangkat berarti berikti hari ngisim nak kita kawal kalau nong keba lifeway kada kot keba sitel. Kita kawal kalau nong keba lifeway kada kot keba sitel. Jom kini nak pion sama hakikat baik ni pun sama lagi berikti pulih ya kan ni pin pet hantu ke kebaga ni kita kawal kalau nong lifeway kada kot keba sitel bakran hati kilom kini hakan ni kan of asli berikti sama pulih. Ya ketengah badan lain, mano bala banyo, katham kerdor banyak di malam lain. Kawan, jadi kerang ba ibu dan hamil. Oh, kalau kau ini soal nak nampak jadi kerang ba, apa dipulai ya kene ka, nak kita kawal ke nom balai kuai ke kot ke besau ke bohong. Kalau di koridor ke di penat, bakio ya ke briu ke bawah. Nah, kamu koridor balik ke bawah dan naik taruh. Long kini gaya kene ke bapi bakio ke kamlu jom ke pertai ke dia ni jisya. Dihapan dong kata tengah ke koridor. Dihapan dong kata briu ke koridor haji ngasam. Dia kena nama pasingan kerana nomor lain pulih kimat kuson. Naga kata cuci kilong ni. Kamat kapan tong kalong. Long kini dihapan dong kamlu haji ngasam. Kamat kapan kapangan saya kuson reti. Dihapan dong kamlu hapok kabalang. Kamat kabalai dihapan dong kamlu ha ka ilang kasalah. Kamat kapan tong kapangilaong mengkabang kabangan saya ni seperti kalong. Lihat long kamlu haji masih long kemiri. Kumba kita kawal kalau mulai poin kita berseteru kalong. Kalau gaji kita kalau gaji spoon gaji koridor dan iyo ya kalong kini kebatip ya lah kerja kamera. Long kemiri lihat long kamlu kalau misat lagi. Tentang long kamlu hafal mereka krepat penghafal long kamlu haji. Nikah pelong kamlu hanya ni perbang milong kamlu hafal. Long kini nungkong nong siap. Niha pelong kamlu hanya. Niha pelong kamlu hanya. Trikisi Prophet Isaiah dalam pasal mulai kerpat ke pasal. Nak benda jadi milong kini. Prophet Isaiah dalam pasal mulai kerpat ke pasal trikisi. Baru yang ni dah film ke Bible apa kamu baca di suha boleh lang apa ini pun sebenarnya boleh so boleh tu. Nama dah film ki bakodo hati kemar tu lah. Bapilayo burung nama dah lagi je pi. Kalau ni film ki bakodo rahmat jom ublay. Film ki bakodo rahmat jom ublay kumta ublay ulah jip je pi ublay ulah ini je pi. Baru kamu hai masa. Nga ay nakibriw banyak pen bathi, daki part dan briw banyak peli batagin indong pi. Oh, kaya kita tambah orang kita di Bogor, film di Bogor, long TV, film di Bogor, Ahmad Jokowi, film di Bogor, hingga setiap kau mau tim dan setiap di kalau kini film kada nuk jom gaying kasem, ada kerja nak kada nuk gaying kasem, apa keprah. Tak tahu, ngiram kam ya kada nuk kini ke jompi, haji nasiam. Kikun ke jompi long kini. Lagi tentang AA, ngam tarai lo kinuan kinlek baik-baik siapa, nang tahu nang siap kinuan sapi. Yang main kita tentang dia kata, ada kata, hikam kalau ini bisa lek siapa berkong, uni yang kunci kita kuri ini kita tentang dia kata, kita tentang dia kata. Balai nama apa? Hikam kalau ini film kada lo jauh kening kasam. Maka
kali di gue di sini kali. Lalu balak menjebak ina lese kini mengelam hilak menjebak yang apa? Lalu kiamai berulung ujung pi beri dia halal lawan kini apa filon hajan engkau. Beri dia halal. Apa filon hajan berulung pi apa kiamai haji beri dia halal. Apa filon hajan jemu engkau beri dia halal. Terus dia udah nangka. Sebagai apa? Biasa orang jai-jai. Don kau bekerja urang dan siapa tu hangnya. Usirat hinyau kripti sebab boleh usirat hinyau kripti nak bantah jerong kini gini sirat hinyau. Sirat hinyau nak bantah jerong kini gini. Boleh kripti usirat hinyau kan ombe nak pasang nanti boleh kalan ke berkeduk. Sirat hinyau kalan ke berkeduk. Kesentan ke berkeduk. Buat penjak burung yang ada yang mati. Lokri orang penjaburan yang ada kemat ulang tompi pada kerja ke persen kalau kawin nama umpai pada rasa Allah hari usirat hinyau kau yang ada kawan penjaburan yang ada yang kemat jom ke persen mereka baca hayi jelipan abang ia dong berulung di penjaburan yang ada mereka padio yang kejubah balai dia apa dia dong berulung jempi balai dia halal longkri ini bibitan. Tanah ada bibitan ni halal. Terjebak dengan ni loh ni Islam apa yang istor jadi kugerat. Dia halal nama dapat lakidon hajan makna hari kidanut kijompi gadanut gajpi kajengai na Allah kujompi gadanut jomlo kujompi kajengai na kire tak kenal dia halal. Hipa kenal kata gadanut gajpi Bawang jompi uyosnya ya gadanut gajpi dan tak kenal dia halal. Kau apa begidom? Gadanut cini kajengai. Kajengai iwe lain. Untuk dia ada yang itu kau berisiok. Karena hadir di sini ada kelama indon di sini benar hadir. Suara hari di Sabti. Putih, semua